Yes, ni kuri Tawala TV, uyu munsi tukaba twaje kugira ngo tubagezeho amakuru y'uyu munsi ari kubera hariya mu karere kacu ka Minembwe, ubu nyine uko byifashe, ubu nyine niyo makuru tugiye kubagezaho. Amakuru rero ya none mugiye kuyagezwaho ni Eric Nkundabantu. Amakuru y'uyu munsi ku itariki 30 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026 ni kuri Tawala TV. Noneho ukande subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana amakuru y'uyu munsi. Ku munsi wa kane ejo ubwo hiriwe intambara mu karere ka Minembwe muri Mukoko no kuri Pwenzero, ndetse FARDC n'abarundi n'abazalendo ndetse bakoze jenoside mu Rwanda FDLR, ejo bakaba baragabye ibitero ndetse bakoresheje na drone, bagaba ibitero kuri Pwenzero no muri Mukoko kugira ngo babashe gukuraho agace ka Pwenzero, bakureho twirwaneho, babashe kwirukana amadubu, ariko birananirana ndetse babasha gukoresha amadrone nkuko mwabyumvishe, babasha gukoresha amadrone, ariko ejo n'ubundi twirwane ikaba nabo yaramenye tactique yabo, ndetse drone yose ije n'indege zije ikazimanura ikazirasa, ndetse igihombo kikagenda kiba kuri FARDC. Nubwo ari igisirikare cya leta gifite ibikoresho, ariko ntibivuze yuko rwose tugenda tubahombya nk'amadubu, tubakubita izakabwana bagasubira inyuma. Uyu munsi rero ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe, uko rero bimeze mu karere ka Minembwe, uko habyutse, niyo makuru dushaka kubagezaho. Murabizi ko nyine ejo nko mu masaha 9 nimugoroba, nyine nk'uko twari tubabwiye, aribwo hahagurutse indege zino za drone, zikaba zaraje ziza zikarasa kuri Pwenzero no muri Mukoko. Ariko rero uyu munsi hari imirwano yabaye. Bimeze gute mu Minembwe? Byifashe gute ku bijyanye n'umutekano n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage bari muri Minembwe? Mu masaha ya saa 9 drone yararashe kuri Pwenzero. Uyu munsi rero mu gitondo drone yarashe kuri Pwenzero, bikaba bibafasha ndetse kugira ngo babashe gukuraho amadubu kuri Pwenzero, ariko byananiranye mu buryo butangaje. Amadubu ari kugenda akubita FARDC ndetse n'abazalendo n'abarundi na FDLR mu buryo bukomeye cyane, kandi rero bakaba bari gukoresha indege hejuru, ndetse hasi naho bakabasha gukoresha imbunda zikomeye cyane. Bari kuragenda barasa amabombe za Katyusha n'izindi, wenda ababizi izo nizo mbunda cyangwa se nizo ntwaro bari gukoresha uyu munsi. N'ubu tuvugana, ubu tubagejeje amakuru nuko amabombe ari gusakuza muri biriya bice, bari kugenda barasa, ariko bakarasira kure kubera ko amadubu yabashe kubasubiza inyuma, arabirukana. Muri tactique rero ya FARDC na wazalendo, FDLR n'abarundi, abo bose bakora mu buryo bushoboka bwose kugira ngo kariya gace bongere bakigarurire, ariko byanze. Ni ukuvuga ngo bari guturuka hejuru bagaturuka hasi, ariko tactique y'amadubu agafata izo tactique zose kuko babizi neza, ariko agasubiza inyuma FARDC cyangwa se ingabo za leta, ndetse abanzi bose bari gushaka gutsembaho ubwoko. No kuvuga ngo rero iyo mirwano iri kubera mu majyaruguru ya Minembwe, naho utundi duce twose cyangwa se andi marembo yose ameze neza, nta kibazo, hari umutekano uretse mu majyaruguru ya Minembwe. Ni ukuvuga ngo rero twirwaneho amadubu mu buryo bari
bukora bw'ubuhanga cyane mu ntambara nziza bari kurwana, ndetse bakigabiza umwanzi bakamukubita agasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo rero indege bari gukomeza bakoresha ni nk'aho rwose ahantu ziri kurorangira ibisasu ari hafi, kuko iyo batarashe iri guhita isubirayo ikongera ikazana ibindi bisasu. Ni indege rwose ziri kugenda ziza zisuma zifite nk'agasaku, ariko nanone ni za ndege zitaba zifite abapilote, nizo ziri gukora hariya ziri kuza kurasa, ndetse murabizi ko zidatoranya, ntizireba hano ngo ni mu baturage, hano ni mu basirikare. Nibyo ntibireba kubera ko ari uburyo bwa Tshisekedi cyangwa se bwa leta ya Kinshasa yemeye kugira ngo yice imareho abaturage bose bari mu minembwe mu misozi miremire, ariko bikaba byaranze. Imana nayo ikagenda ituba mu ruhande igafata ukuboko kwayo igakingira abaturage, nubwo bitoroshe. Ariko rero ni ukuri ino ntambara mu buryo bugaragara bari gushaka guturuka ahantu hose, hejuru hasi, kandi bakoresheje intwaro ziremereye. Uko rero niko haramutse rero Minembwe. Ni ukuvuga ngo ubu nyine tuvugana ni uko muri kaya gace ka point zero nyine muri ako gace k'amajyaruguru hari kubera imirwano, kuko amabombe ari kugenda yumvikana muri ako gace bari kurasa, ndetse n'indege zikaba ziza kubera ko uyu munsi mu gitondo indege yaje irarasa, ariko n'ubundi ifata ubusa. Ariko turizera ko nikomeza kugaruka wenda amadolari araba yayiteguye nayo ihanure iyo ndege, bakomeze bagire igihombo. Rero bakunzi ba Tawala TV, nayo makuru twari tubazaniye, twari dushaka kubagezaho kugira ngo menye uko bwakeye iri iwacu ruguru mu Minembwe. Mukomeze musengera abaturage, mukomeze musengere ababyeyi, mukomeze musengera abana, kugira ngo kiriya gihugu kibemo amahoro, abanzi birukanke bahungere kure, kuko ntaco tuzira, turazira ubusa. Igihugu ni icacu, igihugu dukunda, tugomba kubamo, dufite uburenganzira bwo kukibamo, kuko nta wundi rwose ugomba kukitubeshaho ku ngufu, ahubwo nitwe tugomba kukirwanira kugira ngo tukibeho. Hagomba kumeneka amaraso kugira ngo kibeho. Abaturwanya n'utugara tundi turi kuturwanya turi kubona bari gushira imbere kugira ngo berekane yuko Abanyamulenge nta karengane bafite, ariko turabizi ko tugafite, nitwe tubizi kurusha abandi bose. Rero wowe ukurikirana Tawala TV, kanda subscribe, ukore share, comment, kugira ngo amakuru nk'aya n'ibiganiro dukora ntibibashe kubacika. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze mugubwe neza. Amakuru yandi nakagaruka. Murakoze.